no moyanjiro musa gusomo kwani buye tebo no moyombosa oyombosa tulikuwe manyi elibono na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yigatomanyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asomoroberio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bali beteire amangana ao Naya iteire Jumanne botuko enseye muninu su yamaragoba naboigo moiroro ritukure Jumatano Chinsa Isano ni Ibere ni Jideke Isano Chiamogaso Chitariki ni sano na isatu mutinyo kabero mwaka bujirubere nemeronke bere nebere Chinsa Isano na Ibere emesa ya mangana itamaye nkungo ariga ni SMS yo nengumanyi nalari na gusangiri kuri yakete goikaboni no kubori kwane naro kubamona nje goikomo irinyarana na bakonda gutogwatia sensemeri yemitandao tonyora sensema ya Facebook Ndizi TV News paga sensema ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News paigo na bogoto tweet @Ndizi TV News nekerengeri kyawe nigo tukegane tikira dituko gwetera se namba heyera seskini yago kabamuna nje goikoma rio na botambire tayane Brighton Makori. Ekasito jakira ni oto jakuna okorikwo kwa banyanyimbo ba prisons nigo gwachaka ritukurarero asensito ya Kenya no nyomurobiro yugo chakwa asenjera yokonyorwa asichinsemo asensemo ya Nyamira abasabange nigo bono besokiri erikwirike buna abaki chikura buna omurikyo ito atarira sensemeyo na gutumanyi roboti rukubwatia ekero murobiro yo ogendrete okerekana ase ensemeyo tikatonyore omurikyo ito chobmangi oyo wendrete gutubwatiria buna abamsae soki na kwelike kuna baki chikura omoroberio bokolika abanyanyimbo bechichera oyogendete okorekana ase chinsemo chinyinge imiyense ya Kenya no chaka imiye county ya Nyamira ase Uhuru Gardens abasaba bange mbaro kiganga yabo yokolikwa ase oboskali wechichera Nyamira county tole nandi twagokira muno koraba bisaba ito baikire gaiga ngabandera recruitment yendrete buyaiga ebichana bitu binyore gasi bakole gasi bakonyinse yaitu Julius Kirapus senior superintendent of prison. Mimi ndio nimekuja kuwakilisha sehemu hii kwa recruitment ya prison constables wasichana na vijana hapa Nyamira South na ni kote Kenya nzima. Siku ya leo kuna mahali wanaandika saa 2 na wengine saa 8. Ndio sasa tumefika hapa, japokuwa tumechelewa kwa sababu ya mambo ya barabara, lakini mwishowe tumefika na tumefurahi. Ntochitobe tukukumanyi amanganaya unarabe kagwateka ase moroberio yo gokolika abanyanyimbo bechichera ime county ya Nyamira iretariane Joba Maangi ekero amatuko atigarite amakego samatuko emia meronge 53 gojase ne 5 nelimo gochaso bajore bonne bumwako yigani bono abasubati banyare bagosegetwa na gosemiwe una banyare bakuriye mabaga y'uburayi umwako yiga boigo nigo batebuna barigiririe ebyama biribira chikoba amabaga anene ekerensemo yebyama ao birakore obochori oboke yimaikaide buna nominations nigo bana basubati obasemibuna na barabu batageteberwanire erikonyora Ibere Burai asensito ya Kenya. Ngotebya basubati baminto. Timo basa gutigera maega. Ekiama keriore yabakwe ticket. Batakwetie ticket mapema mbuya
nyore kiama kende gionsi gekwe ticket utokete to basa gutwara obwo bana aba bandi nire ticket bono tigandige yaya ticket ne gari gokuira bunge lakini abante bagochora barai igo bono nye kweigure na nabo kunyara kura to basa gutwara obwo ba tipati ne chinyinge esoki siko nyore ticket ese pati gokwe ticket egere utokete aina ara mangana ngukwanera nane ngote abasubati bamindo ninde no moko sana twesoki die sobonge kuborie birogo awe ese county komoranja abantu bamindo chinga kina chichi mwe na abasubati na barobudi baga anene mona abasubati abake egere banyare koroki gubura imuna bure banyare gokunigwe birandi mapema egere bache koba abarai bengenjo esinga kichigocha Chinga geje jyo musubati juri niganyare kago semia basubati anene bali babwato bokongu ubwa fistula botarire nyagitali ya Kisi Teaching and Referral Hospital osenya gitali nene ya Busongo eli kurwaliwa na konyoro burwali asenseme yo musubati uyu nigatebiruna nerebiya abasubati gotobwa eli gosoka na guchikwerwali asenseme yo boigo nigabuli abamenyi be county ya Kisi kota ba nengeta bali babwato burwali obu kwenda sate bino gosiro konene kotakire kwene kiwa asaba subati bali babate omuchando fistula amo nabanyaruka bali babatuburai omuchando buborero obu bali arenjuli nyanchama na mao yongo korese nyagitari ya general department ya research na training nare ukwanira mangana fistula rero andengo tebya basubati baminto besoki esobunge esokorigio kurwarigu esa mangana fistula ese nyagitari ito ya general urwero runkurwari bibore nande tibugwa kane rubesa kumoranje timo basa gutwara obwoba ninchu munyare konyoro bobweni gwagwango egere mumenye amo nabantu bande sekenyoro onde bwenzi gwatobokongu wa fistula nonye county ya Kisi gose county gosoro ngorwa gusiro konyore embure nyinge nigo bono muchando bwa macho gandete koba kati ye michando abamenyi ao bagwetera anene kurwa se county Nyamira sensemo yeskimu semo ye esise ward ye sise nigo bono oyo kuriye kerugo kyo musie ase ward ye sise Joseph Olina anyandika hote abuna serikali netakere kubeka emerobiri ya bene erikwena kimina omuchando bwa mache ngwairora senseme yo asate biruna abantu mbatakeri gwetera emechando ya maji anene karutubwa ji serikali shegenga sikimu ya itoga na nene roke busaria emechando menere simuga na macho kunywa muri nege cyaba mito kindani bereza toiga cyaro si muinari yombe ko nyora maji jikonyi lakini ayo kunyini maite muranyora Nyamira alito bwata ki machine kigore mama ate kigo segasa amate chisa eka bati machine ekichiro ne bate ya etingunga ene ya water ne chikumu yo MCA kubwate machine eri ne abaleje basaka irenge choko ora pipe na bintu binde e bate ya mraka wa etiri ngozi timini zija tibesi amate chiro kumanya kumanyanga ngakito wanza kole mama ate orangora eskimu yele itonyora mate okunyu ayara maronge Egerebiama ao bigoja amo hanene keroba gendete korosio bwamo bibiama nigo bone kiombe kirigetenete kuri kibiama kyanyande kehote auna goikabono nige biama emeronge 5 na bitano na bibyanyari bikwerikia ebiama byanyari bikwerikia goikaboni yakorengana ne kiombe ki kyokorika ebiama nigo bono bieriki ebiama emerongo 5 na 3 na 5 85 parties na byanyari bikweliki goikaboniga asikorende kiombe gyatebuna bali bakweliki osebya mabirita gete kwelikia bibwate libagari abene asokwelikia une byama au emergency yetu ya Kenya. Currently we have 85 fully registered political parties. For how to know that, citizens and aspirants are asked to visit regularly our website. We keep updating every time there's a new registration. Fully registered. We have many parties that are undergoing registration. As you know, the law does not restrict when a registration of a political party should stop. Registration of political parties is a continuous process. Anytime a Kenyan wants to register political parties is free to do that. Therefore, there are quite a number of parties, more than 20, that are in various stages of registration.
Some have some are holding provisional registration. Others have applied for full registration. We are in the final stages of doing so. Umonagari webunge enene Justin Mutuni gobona tebiri anene bali bawujikoliye ekerogo kyobwa MCA ko anene bali emiremo ya serikali wetiye emiremo iri bajikonyora libagali abene ase okoliye ebirogo aho imeyense yetu ya Kenya ayani gago cha mahega yekigambero gya Court of Appeal kona jabuna bali bonsi barabakora libe serikali na bali gitikuchikoliye ebirogo aho oikabanya bago tige emiremo oika lituko lya mambya. I've taken the liberty to advise the National Executive Committee that we have had cases where members of county assemblies sometimes desire to vie for positions of member of parliament, either in the National Assembly or in the Senate, or even to vie for positions of governor. I've taken the liberty to advise that it is against the Constitution for a member of the County Assembly, specifically Article 99, Clause 2, Paragraph D, bars a sitting member of a County Assembly from running for a position of Member of Parliament unless they resign 6 months to the election date. And therefore, because of that, and because I know we have several members of County Assemblies who may be desirous of vying for positions of Member of Parliament in the National Assembly or Senate, it is only fair that I draw their attention to the clear provisions of the Constitution. Ayuka gendete ni gobono mugwasiri weji serikali Church County ko devolution Judge Kateri anyalika weti emeremo ekorengana neri chikwelia borotibuna bali bonsi bago kuchikuriye birogo aho banande babwate emeremo serikali kabanyara bagweti emeremo bonase bwango iga ni gomo gwasiri Judge Kateri oyikonye uru mugwasiri bwamangana ye serikali Church County ko devolution ni gobono etigire emeremo ase agochikuriye kerogo kyobugabana ase county ya Kericho ni gobono anyade kagweti emeremo na oteyabuna ase kera umurai bwenze Uhuru Kenyatta asoko machora koba umurai gosikoba wasiri bwe devolution anonye runa Judge Kateri nigare ngo wasiri bwamangana yechinguru chumorero kolende agacha chenjuwa kabo wasiri bwe chinsemo Church County ko devolution boniga nigetigiriye meremo asatebiruna niga uchikoliye kerogo kyobugabana ase ensemeyo boyo niga tebiruna niga uchikoliye ekerogo wetera ekiama ya uda osigeriye kuragwa no mukonyi bumurai bwenze Dr. William Ruto igobono Judge Kateri nigetigiri koba umuwasiri w'serikali Chigenga. Dos kabosio ni gobono omurai bwense umwe Kenyatta nyade kagotogiwa na barai au anene asoko gendelia ensemo yobachenu ekero ibakiranite asensemeria Mombasa ni gobona barai au bakura wana bagabana au ni gobono banyade bagotogi omurai bwense asebono batebuna enchire yamo yoko gendelia enseto ya Kenya no kubeka emeroberio asensemo yobachenu barai yabu ni goba motogiri irai baba motogiri omoskiur Kenyatta asebatebuna inere enchire yamo yoko gendelia enseto ya Kenya osio. Mheshimiwa Rais, jambo jingine ambalo nilikuwa nataka tuseme hapa katika Mombasa, tuna mengi ambayo umeweza kutufanyia, na hivi leo kitu ambao nataka kusema ni kwa kuwa wale ambao wanakukashifu basi mwenye macho haambiwi tazama. Hapa umetufanyia mambo haya matibabu na Mungu atakuona kila mmoja katika mabilioni uliowasaidia. Mungu atakulipa Mheshimiwa Rais katika mambo yako. Wengine kina mama tulikuwa tumeenda kudungwa shindano tusizae, lakini tuliposikia Linda Mama Care, yani sasa Mheshimiwa Rais kura tunaziongeza, tunazaa bila matatizo. Rais, kati ya ajenda zako 4 ikiwa kuna ajenda ambayo ilimgusa Mkenya wa kawaida, yule wa chini kabisa, si ajenda nyingine, ni ajenda hii ya UHC. Serikali ya Uhuru Kenyatta ameanza hii miradi ya National Health Insurance Fund. Si National Hospital,
Sasa ni health, kwa sababu tunajua ya kwamba wananchi wote wa Kenya ni sawa, na katika constitution yetu, katiba yetu Kipengele 43, kila Mkenya na haki kupata afya. Jua hali ya huduma ya afya ilipokuwa siku zile na hali ya huduma ya afya iko sasa namna gani, mimi najua. Sasa wengi wanaweza kusema wanavyotaka kusema na ni yao waseme, but we know the truth, pale tulipotoka na pale tulipo sasa. Mwajumuri ya yunaro na kwarianira ase chinze jiga konde jikuraga chinsa ikomini chikwira na SMS ya mangana mahiri ngomanye na aliya yandate wakorekana imena isko ya usinyero na ukolikiwa kwa abana ose abasani wabeso kirikweli kyabuna abasigari bali ba prisons igo na mangato na to kwarianira imena isko ya usi igo chikuraga chinsa ikomi njikwira na SMS ya mangana amaya eri ngomanye na aliya yandate watika imena isko ya usinyero na nabogonda utubwati ya sensa meri mitandao Facebook tonyala Ndizi TV News kwa sensa ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News na bago to tweet @Ndizi TV News bago na bago to mekarengeri kya gutira ase namba yera seskini ya yura bunyana litukuli chuma tuchukanya na sensa meri ya Camerback ekero egataseni Ndizi TV ya bwatanire no muboga ni Camerback aho chokoretera ubwali bomugusi igo enyorere ticket erine tuchukoro ubwali obu bomugusi litukeri ichuma ichumeye ejitariki 11 omwaka oyo umutinyi noroyo igo enyorere ticket ya senjera ya bene elinde tujukumera na sensa meri ya Camerback hega tujukotwara obwali bomugusi igetasen Ndizi TV ke kupaterana nomogani Camerback igo ya kwarianira sharene nene sana mujego monene litukeri yuko chaka chinza ikomi goika che igo kwate tariki litukeri tonyora na sensa meri ya Camerback ibona botambe redadiane Brighton Makori. Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwomugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwensu Bwomugusi. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani mwiye tebo no moyombosa oyombosa lakini mondo to basembiri nyasaye ari mutundito kuri chombe yatigere nae goru ali enche bana ndwali tulikwemanya elibona na nkubwena yani nali kogenda on kiro monto asense yiga tomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigo tugutarira abaminto bali beteire amangana ao
nayaiteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba naboigo moiroro ritukure Jumatano Chinsa Isano ni Ibere ni Ndezi 15 chia mogaso. Umabogani ukamel pa Goko Waterna na television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Wawarie Wamugusi Chitariki 10 cy'umutinyo kabiri umwaka uyu abanyangera banene